Part 1 bomzala Buyani kusheshile nangu-part 1 umqebo wakithi. Uthi uGelo esise ekhaya sasiqebile kusho ukuthi kwakusebenza wonke umuntu si-right nje siphila kahle. Ekhaya kwakuyikhaya nje lelikhulu wonke umuntu ayisebenzele umsebenzi o-right, sihola sinemali sonke kuhamba kahle, yonke into nje ihamba kahle ekhaya. Ikhaya bekuyikhaya lelikhulu kakhulu, sasiqashe ngisho mina isebenzi. Okay, fine. Ugela athi ngangiyindlalifa kugogo. Mina ugogo wayengithanda kakhulu, kungima umntwana wayemthanda kakhulu kunabo bonke abantwana abazukulu bakhe bebakhona since mina nginganabazali. Uthi abazali bami bashona ngisesemncane engozini yemoto. Mina-ke ubaba wami bekumntwana wagogo wesibili, ukhona u-anti omdala bekalandela u-anti mina kubaba wami ekhaya. Uma wami wayeshadele khona la ekhaya, bathola ingozi yemoto. Okay, fine. Ngakhuliswa ngugogo. Ugogo-ke kusho ukuthi yena wayeyinhloko la ekhaya since umkhulu angekho. Umkhulu ngikhula mina angimazi, angikamboni, and ugogo wayengafuni umbuze ngomkhulu. Umkhulu kuthiwa wanyamalala, but sazi ukuthi okay umkhulu washona. Sesitshelwa ukuthi umkhulu wenu washona, but nakuvakala umkhulu azange bamnqwaba. Umkhulu wamane nje waba umuntu onyamalalayo, and ugogo akafuni ungaqala umbuze ngomkhulu. Ugogo wayengithanda kakhulu, but bengithi nangimbuza ngomkhulu wayengitshintshela abe ngilomunye umuntu engingasabazi nami. Okay, fine. Ngikhuleke-ke guys, sisebenze sibaningi, siyasebenza sonke, singenisa imali ekhaya. Kunemali vele ekhaya, kunemali ngaphandle kokuthi sonke siyasebenza. Kwakunemali kahle. Ugogo angitshela athi mntanami ngifuna ufunde ube ngithishele. Ngimbuza-ke ngithi mina gogo angikuthanda ukuba ngithishele, indaba ongikhethela ukuthi ngibe ngithishele. Athi uzokubona kusasa, sizathu saloko uzozibonela wena ukuthi why mina bengifuna ukuthi ube ngithishele. Okay guys, ngifunde ngiqede, ngifundele naqeda ngiqashwe ngihambe ngiyosebenza-ke sengibe ngithishele ngisebenze. Okay, fast forward. Ugogo-ke besekamdala ugogo ngenxa yokuthi besekabanja yilezi zifo ley'khona bo-high blood, aboshukela, sahlelwa amathambo, amadolo, izifo zabantu abadala nani niyazazi. Okay-ke kusho ukuthi ngihambe ngisesikolweni ngithole uqingo from u-anti i-firstborn yagogo. Angitshela ukuthi Siso, kuzomele wena uphuthume ubuye ekhaya. Vele kungiqaqela ukuthi indaba kusho ukuthi ingogogo. Hhayi, ngibhalele one of my colleague emsebenzini ngamtshela ukuthi angeke ngize ngingene kusasa, ngicela ukuthi angixolisele. Asho kaphenduleke-ke angixolisele, asho ukuthi abakabi nenkinga since vele isimo sagogo bebasazi emsebenzini. Ngangihlala ngibaqoqela ngogogo, ngibatshela ngogogo wami ukuthi ugogo uyangithanda, ugogo ngumuntu onjani, and ugogo manje sekayagula, ubanjwe yilezifo nje ey'ningi kakhulu, and ngihleli kabuhlungu nje la emsebenzini, ngisebenza kabuhlungu. Ugogo ngiyamthanda, ungikhulisile ugogo ngisesemncane. Nguye umuntu engimjwayele, umuntu ebengisondelene naye eduze kwami ngoba futhi bekangafuni lutho ngami. Okay, fast forward. Ugela sihambe buyele endlini. Athi athole vele umndeni ekamareni lakagogo ugqwele. Umndeni nawugqwele umndeni kukhona naye u-anti. Athi angene usisi, athi ngingene ngifike ngibingelele bonke abantu, ngibingelele u-anti. Anti sengifikile since ungibizile. Athi ngisondele kugogo. Athi sondela kugogo, ugogo ufuna ukubona, ufuna ukukhuluma nawe. Ugogo athi ngaphambi kokuthi ngikhulume ngicela ukuthi wonke umuntu okhona la endlini asidedele. Athi kusale mina, kusale no-anti. Okay, vele wayesatsho ugogo-ke alalelwe. Into lento bekayikhuluma vele beyithathwa yenziwe nje vele masinyana, abantu bebamlalela nje into bekayikhuluma, bekathanda ukuthi vele nje yenzeke. Baphume-ke bangishiye no-anti. Abese uyasho-ke ukuthi ucela ukuthi umqebo wala ekhaya ungalahleki, ucela siqhubeke umqebo siwubambe njalo. Yena kufa vele sekumhlulile, uyahamba uyasishiya. Ngiyabuya no-part 2 guys. Nangu-part 2 bomzala umqebo wakithi. Okay, fine. Ugogo sehambile. Uthi untombi ongembuzo anti. Anti manje ugogo qhaza ukuthini ngaloku la kukhulumayo? Yini le akhuluma ngayo? Anti athi wena ungazongibuza lokho, wena uyokwenza okunye nokunye ngithi ukwenze. Lokho engithi ungakwenzi ngicela ukuthi ungakwenzi intombazane, kuyokusiza ukuthi ungilalele size siyofika emaphethelweni mina nawe, and yonke into eyenzekayo le ngithi yenze iphelela phakathi kwami nawe, awuyoyithi vo kubantu. Okay, athatha ugogo-ke asiwe emoshari. Fast forward kufika ilanga lomsebenzi ukuthi ugogo usayofihlwa endaweni yakhe yokuqina. Uthi untombo angitshela u-anti athi wena kuzomele ukuthi mina nawe ngabo 3:30 ube uyageza, sizophuma la ekhaya ngabo 4. Kufuna sikushaye 5 sesisemoshari, kunalokhu le kufuna siyokwenza le phambili, kufuna mina nawe sihambe eqala. Okay, fine. La ekhaya kabonakala abantu abangenayo abaletha umthandazo kunabazalwane bebangena vele la ekhaya kwakudala ugogo kwakwekujwayelekile, noma ugogo wayesicela sitshela athi
ama-birthday enu, nangabe nifuna ukuyijabulisa, nangabe nifuna ukuba ngumsindo, nikhalise i-music nani nani, cha la ekhaya ngiyanicela anikwenzi lokho, niyaphuma nokwenza le ngaphandle, le ekudeni. La ekhaya umsindo kahle kahle asubangi. Ngisho mina wokuqula-ke bazalwane abakangena abazalwane bazoletha umthandazo, bazothandaza, bazohlabela, benze konke la since ugogo ashonile. Qha bavinjiwe kwathiwa asibangi umsindo la ekhaya. Asazi guys, inkulu indaba, inkulu le khona. Akusho ukuthi nase baba ngumsindo kunezinto ezizawuvese ziphume lapha ey'ndlini zijangaze ngaphandle baleni. Uthi uNtombo, okay fine ngihambe ngiyolala, nangempela ngisethi i-alarm ngiphaphame ngabo 3:30 ngithela amanzi ngigeze, okay ngithathe iy'mpahla zakagogo. Bathiwe mina no-anti kufuna siyogeza ugogo emoshari siyomgqokisa iy'ngubo zakhe. Sahamba ngaleli langa leli azobuya ngale ekhaya. Kwathiwa ugogo akabuye ekhaya, akazubuya ugogo azolala la ekhaya. Angeke kuze kukhonakala ugogo uzolala emoshari uzobuya ekuseni. Kuningi guys, bathi ngingabuzi lutho, mina ngizolalela konke lokhu lengitshelwa kona. U-anti nakatshela abantu ukuthi lokhu ekhaya sikwenza ngiphikisi lutho, mina ngenza ngale ndlela u-anti azoba ngitshela ngayo, and izinto azikhuluma kimi ufuna ziphelele kimi. Okay fine, ngithatha iy'nkonzo mina zakagogo, izinto iy'mpahla zesonto ugogo owayezigqoka nangabe esontweni. Fine, ngiphume nazo ngizitshela ukuthi mhlawumpe ugogo siyomgqokisa lezo zinto. Angingambuzi-ke mina u-anti. Okay, u-anti athi ngigibele emotweni, sigibele emotweni, siphuma ligede. U-anti athi buyisa lezo mpahla, athathe iy'mpahla u-anti, ubone ukuthi iy'mpahla zesonto. Afike lapha egedeni amisa imoto, athi driver mani kancane ehle u-anti athathe le y'mpahla azilayide khona lapha egedeni, azilayide egedeni, zivuthe iy'mpahla zinqonqe. Ngimangala, angibuzi lutho, bathe angibuzi. Siqhubeke nohambo, u-anti naye uyiphethe iy'ngubo, bese kamlungisela ugogo iy'ngubo ebekayomgqokisa zona naye. Sihambe-ke sihambe nasifike emoshari agezise u-anti nasekagezisiwe-ke akhiphe-ke le ngubo ayiphethe u-anti. Hayi mina agezise ugogo, akhiphe iy'ngubo ebekaziphethe u-anti, lezi ezimhlophe, vele zimhlophe nje iy'ngubo zakhona zidabuliwe, amgqokise siphume. Lapho ugogo akakagibeliswa kuyesho, ugogo ugibeliswa evenini emumva, wagibeliswa ngasevenini emumva. Umuntu ebekaziwa, umuntu ebekaney'mali, wanqotshwa ngalenye indlela lengavisiseki, agibeliswe emumva ugogo. Sihambe naye sibuyele naye ekhaya, siphindile naye emumva. Mase sifika-ke lapha ekhaya-ke angeniswe ugogo, singene egeyidini, akunabantu mind you. Ayikaqali inkonzo lapho bekumele kube inkonzo seyiqalile, seyiqhutshwa inkonzo, kuyahlabelwa, abantu sebakhona bagqwele egxekeni. Thina simangela abantu kwabona laba bala ekhaya basengakagezi lokugeza, akunabantu abafikile basemzini. Inkonzo ayikaqali lapho, inkonzo kufuna kube seyiqalile. Ngingabuzi lutho, bathe angibuzi lutho. Kumiswe le veni ime lapha ngaphandle, ehle u-anti athi wena hlala la evenini emotweni. Ehle-ke u-anti aqonde kurondo. Lo rondo kwakuwurondo wakamkhulu. Kwathiwa-ke urondo asiwuvuli, awuvulwa urondo kamkhulu. Akekho umuntu vele ngile ngambona ngena mina lapha, even naye ugogo angikaze ngimbona avula urondo angena kulo rondo. Bese ngingabuze futhi ngawo ngoba ugogo beyangafuni simbuze izinto ezimayelana nomkhulu. Okay, afike avule, angangeni, avule lo mnyango, angangeni-ke u-anti, abuye-ke emotweni. Athi nasekabuya-ke uqhamuke 3 yamadoda ngapha emuva evenini. Andisho ukuthi labantu kudala akhulumile nabo, kudala wahlela nabo izinto mina ngazi, ngoba bafike lapha babuzanga lutho. Bathena baqhamuka boyi-3 njalo babamba le bhokisi bayi-3, labantu baqonda straight kurondo wakamkhulu. Angazi mina ukuthi kwenziwani. Wathi u-anti silandela, bahamba phambili-ke la madoda amathathu abamba ibhokisi, wayongena lapha kulo rondo. Nawangena u-anti wathi ngena, wangena u-anti, nami ngangena ngema, udrayiva usele emotweni. Nasengima-ke bekune-curtains, kusho ukuthi urondo le-curtains liphakathi nendawo, lijubile ngale, awuboni ngale. Bathi mina ngisale ngala, bathatha le bhokisi balifaka ngale kwe-curtains. Balifaka-ke, nase balifakile angazi kuyini izinto ebebazenza mina lapha, ngoba bekunemsindonyana nje lobo ukhona lobo ongavisiseki. Athi sisi bekunomsindo nje lobo ukhona bese wenzeka lobo ongazwisiseki lapha ukuthi kwenziwani. Bamkhiphe-ke ugogo, babuye, ngiphume, angibuzi lutho. Ngiyabuya guys no part 3. Umcebo wasekhaya bomzala part 3. Okay, lapha ekhethinisini baphume nebhokisi lakagogo. Amadoda angena amathathu, sewaphuma ayi-4 manje. Lapha-ke bekunenye indoda yomndiya baphuma nayo. Asazi-ke ukuthi yona ingene kanjani, itholakale kanjani lapha-ke. Ithi lo mndiya thathani leli bhokisi niqonde nale emathuneni niyolifaka emgodini niligubhele, ningalivali, nilifaka linje livuliwe. Bahambe-ke bomzala balibusele evenini, bahambe nale emathuneni. Kwakungekho abantu emngqwabeni, akukezi abantu bazo-athenda umngqwabo. Kwakunabantu ebaqashwa special ukuthi bayogubhela leli bhokisi bagqibe. Bahamba baye emathuneni-ke bathi emathuneni usisi uthi sathola vele kunabantu abaqashiwe ababizile for special ukuzogqiba for ibhokisi.
Okay, sayema-ke balifaka bagqiba livulekile njalo kwathiwa lingavalwa. Bagqiba saphindela emumva ekhaya kwakungenabantu nokuthi bakumngqwabo. Okay fine, uthi asibuya ngala emathuneni umoya sivunguvungu, imvula leyana lapho umoya wawumkhulu ngalenye indlela. Uthi okay lashona ilanga salala. Uthi ekuseni ngavuka mina sekunabantu egqekeni abawu-4 amanye amadoda awu-4 bewazile azohlinza iy'nkomo, wahlinzwa 2 yey'nkomo. Hayibo ngamangala ngabuzwa u-anti ukuthi le y'nkomo eziyi-2 nawathi ugogo wakhusho kanjalo ukuthi kufuna kuhlabe iy'nkomo eziyi-2 nakahamba. Uthi okay kungabi nendaba-ke lapho kungiphendulile but kokunye bengisaba ukubuza. Okay fine, abantu-ke sebayaqhamukana sekuqeda ukuhlatshwa le nkomo zaphekwa, abantu baqhamuka lapho bazodla inyama, abomakhelwane bebaseduze badla inyama-ke abantu. After lapho-ke kwashona ilanga. Okay fine, u-anti wase uyangibiza nakushona ilanga wangitshela ukuthi sisi mina kusasa ngiyahamba ngiphindela emumva la ngihlala khona. Wena-ke le ndoda yomndiya izobe seyiyabuya izoqedisa okunye nokunye emsebenzi azanke awuqedelele nogogo, kufuna awuqedise nawe. Uthi ngivele ngithi okay, but-ke deep down from my heart ngizwa ngiyasaba, ngiyathukwa, sengiyazibuza ukuthi imisebenzi yani yona leyo lezanke iqediswe lekufuna iqediswe ngimi njengomntwana khona yena angayiqedi ngani, ngoba izinto eziningi phela bekulida yena bekumele nalokhu-ke akuqedise. Wathi okay fine ngithula hamba u-anti uthi kuphela u-3 months. Lapho-ke guys kulabo 3 months labo benginomuntu ebengihlala naye mina, kunobhuti ebengihlala naye. Lo bhuti lona ngihlala naye ebusuku bengithi nangilele lo wokuqala uthi amehlo wami bekathi nakangibuka amehlo wami awubuke ngathi isikhova, bengimthusa. Uthi wahamba sahlukana sinobhuti athi ngiyamthusa njalo mengibuka ubonakala ngathi ubona isikhova emehlweni ami, amehlo ayathusa. Uthi fine ngathola lomunye, move on ngathola lomunye. Uthi lo wesi-2 ngathi nangilele naye ngaphaphama aphethe isigodo esikhulu phela esideke, athi uyangishaya ubona inyoka yena. Ngasiza ngokuthi ngikhulume, ngakhuluma ukuthi hayibo wenzani Zibani, wase uyayekela. Ngambuza ukuthi kwenzakalani, wathi hayi phela mina ngibona sekugqwele inyoka la empedeni angisakuboni wena. Uthi sahlukana sinobhuti lo wesi-3 ngammithela, ngathi nasengimithi isisu saphuma. Uthi isisu after ukuphuma kwaso okay siqhubeke, nangathi siyaqhubeka nyana. Wabuya naye wangitshela ukuthi yena ucela ukuthi sihlukane ngeke sakhona, njalo emelele nami ubona inyoka eroll umntwana. Hayi bo ngibone kahle ukuthi yabona la kunenkinga-ke manje, la sekunenkinga nje ezikhulu kakhulu engingasazazi manje ukuthi sengizozisolvela ubani, ngizozirepota ubani, ngizoyitshela ubani. And zonke le inkinga sezenzeka after ugogo sehambile, indaba zonke lezi zinto zivuka ugogo kanti nangabe nasekahambile. Athi ngixakeke-ke manje ukuthi kanti manje sekwenza njani, ngixakeke manje ukuthi kanti manje sekwenza njani ngempilo yami. Ngiyabuya guys no-part 4. Umcebo wakithi bomzala sichubekeni-ke usekangcwatshiwe ugogo-ke sekahambile amalanga. Usisi athi angikhona ukuphila nempilo yami phela mina ngisesemncane, ngiyafuna nami ukuba nomuntu engizohlalisana naye ngihlekisane naye siphilo nje impilo, ngisesemncane lokuthi ngingahlala ngiwani ngingabi nendoda. Okay fine, usisi agcina atshela umngane wakhe amkhulumisa athi yathi sengithola abantu abaningi khepha bayangishiya, angazi isizathu sani, ngicela ungifunisa umuntu athi mpostele khona la kuboma Facebook kulama group lawa la kupostwa khona abantu abasingile. Hayi amqele-ke usisi athi ushiye ney'namba zami bazokhona ukungifonela. Amenzele kanjalo vele usisi bampostela ukuthi kunomuntu usingile ufuna umuntu vele azohlala naye, ashiye inamba. Athi vele kube nogayi ufonayo nangenhlanhla afone-ke ugayi asho athi inamba zakho ngizithole egrouphini esoso. So athi yebo ngiyemele ngiqele ukuthi umngane wami angifakele, ngidinga umuntu nje serious engizohlala naye. Ugayi kho bathi abeka ilanga amfonela athi okay ngicela ukukubona ngelanga elinje. Athi ugayi anginayo indawo mina le right la singayobonelana khona. Usisi athi since vele ngihlalela ngedwa athi ngimqele ukuthi ngizokuthatha mina ngemoto yami sizoya kwami. Ugayi vela angabi nenkinga, athi usisi phela imali akusenkinga, ngisho ngifuna ukumdonsa ugayi vele nje ngifuna ukuthola umuntu mani okuzoba ngiwami, ngifuna ukumenza naye abone ukuthi ngiyamthanda. Athi ngizomenzela konke mani, uzolala la kwami, ngizohamba ngimkhiphe, ngithenga ukudla, ngithenga utshwala nje mawayini, sihlale kube mnandi. Okay fine, lifika ilanga usisi banikezana ilocation banogayi bathi amlande, vele athatha imoto amlande. Nakamlanda abuye naye endlini la hlala khona usisi. Uthi ngidlule etown vele ngathenga ukudla ukuthi nasifika sizodla, ngathenga amawayini okay sizohlala ngawo while sisaqoqa sisazana kangqono. Okay athi ngithenga ukudla nangifika vele ugayi ngifaka ukudla
adle vele ayi ngimtshele ngithi okay asivule iwayini sihlale phansi siqoqe sikhona ukwazana nje kangcono ungitshela impilo yakho from le emva ukuthi umuntu onjani ubuphila kanjani nangifuna umuntu angifuni nje umuntu ekuzoba nje into nje isikhathinyana esincane. Okay amtshele vele usisi naye amqoqela angamtsheli but ngalizonke le inkinga labantu bekahlangana nabo bamshiya ngayinkinga ebekanazo. Okay fine baqoqe hayi uthola ukuthi banogayi vele nje bayavumelana ukuthi hayi siyohlala omunye nomunye vele nje uinterested komunye. Okay fine usisi athi anasiqeda vele nje ukuphuza iwayini sesicedile ke ukuqoqa sesiyazana ke manje. Athi ngithi kugayi okay asiqale ebathroom siyogeza. Okay ugayi athi ngihambe ngebathroom ngivulela amanzi ngimbiza ubhuti akhumule singene ebathroom. Athi inkonzo vele nje yaqala ebathroom yayophelela ekamareni kodwa yaqala ebathroom. Hayi ngithi labe bathroom siyagezisana vele kuba busy niyazi vele ke nani. Okay nasiphuma vele bathroom singene ekamareni inkonzo seliqhubeke njalo umfundiso sayifakile inkonzo. Kube mnandi. Athi kuze kushaya bo1 solo sihlela athi nakathi 1 athi ayendoda kusebusuku ke manje kusebusuku shema asilale mina kusasa ngizoya emsebenzini. Ugayi athi okay akunankinga singalala. Balale. Yo. Nabalala okay usisavuka ekseni. Bekathola ungiseluke emsebenzini ufuna ukudrop ugayi masinyane bese uye emsebenzini akukho okudeni vele athi akukho ekudeni la ngisebenza khona but vele ngisebenzisa imoto akukho ekudeni. Athi ngivuke masinyana ngithi ngiyomnyakazisa ubhuti ukuthi akaqala ageze oil mina ngisayoprepare ikhaftini zami ukudla kwasemsebenzini nani. Athi ngiyambiza ebhuti vuka phela sithandwa vuka emanzi ebathroom yogeza masinyana ngizoba late. Ubhuti akasabeli ebhuti vuka athi okay ngimtshela ukuthi uzayukhathele silele ebusuku asengiqale ngigeze mina. Athi usesi okay ngene ebhavini ngigeza ngilungise nangiqeda ugeza ke ngiphuthume ekitchen ngilungise ikhaftini ngibeke lapha ngibuye ngimvuse next ukuvuka ugayi. Athi ngithe ngathi nangilaphe okanjini ekamareni kuneyibuko ke mina indlu yami igqwele iyibuko right round. Nangithi ngiyabuka esibukweni ngiyayibuka ngibona India ayibo musa India leli. Uthi kube nzima lokuthi ngiguquke ngibheke emuva. Athi ngivele ngithi selifunani. Athi ngithi nangithi ngiguquka kancane ngiyambuka angimboni. Ngiguquke ngibuka esibukweni nangibuka esibukweni ngiyambona I mean kodwa nangiguquka ngibuka straight angimbuke. Athi nangiphinde ngibuke ngimeke ngikhulumeke mase yaphimisela ngithi ufunani. Athi ngive ilizwi liyakhuluma lithi lo yamhlatshelwa lo yalo lapha embedeni uze nje uhambise once uhambisa umqebo wagogo wakho bese uphelile umqebo wakini bese uphelile bonke basakini bayohlupheka. Khumbula ukuthi ekhaya kini right nonke ne and lento seyiphethwe nguwe esandleni sakho ugogo uyishiye nawe. Once wahambisa lo mhlatshelwa wena umqebo vele sewuphelile sekuphelile even kwangawe. Usisabuka ubhuti athi ndeni ngimahambisa. Athi okay ngimenze njani na uthi ngingamhambisa. Athi ngiqela ufike naye le kuRondo ekhaya ntambama yenza sho ukuthi ufika naye kuRondo masinyana. Athi anyamalale. Athi yini no angeke ngimshiye lapha lo muntu uzohamba noma mhlawumbe vele angeke avuma ukusala la ngize ngemsebenzini engibuye. Athi ngifone ngireport emsebenzini ngibatshe ukuthi ngiyagula ngikho right. Hayi bazwisise bathi since vele ukuqeda nokuhanjelwa ngogogo siyazi ukuthi vele angeke kuze kube lula kusheshe ukurecover. Athi kanti mina ngisekho nokuba khona lapha. Athi angeke kuze kube lula kusheshe ukurecover siyazi ukuthi ugogo wena nogogo vele nje beningimatha nolwimi. Bathi akunankinga sizoqela umuntu uzokubambela umuntu ozakubukela abantwana. Okay fine. Usisahlala bathi ahambisa isikhathi amvuse futhi. Yo nangembala ubhuti akavuki bathi ubhuti ubanda nqo lokuthi umuntu kudala wathula dala umuntu washona uyabanda lo bhuti ushonile uqinile lapha embedeni. Usisathi ngithuke ngithi angeke. Athi angeke mina kanti bonke ngihlangana nabo abantu bonke lengihlangana nabo kumele nje kube inkinga kuphela. Lokhu sekukhulu ende wesiphathi kusho ukuthi bayazi noma babonile lo uhambe ngesizathu ngoba nanguzo ukuthi ngifike naye intamba maybe ngiyofika njani naye intamba umuntu ngisaqala ukuhlangana naye sengimthothise ekhaya. Athi uthulile athi kusho ukuthi lokuthula kwakhe vele banesandla laba bangibukile each and every step engisezasho ukuthi basuke babuke mina. Okay fast forward guys ngilishona ilanga usisathi ngimhudule ebusuku ngingedwa ngimhudule komphonisa emotweni ngithi ngingamfake ebhuthini ngimfake la esidini ngivale ngewashini khona amaphoyisa angazongivimba sewasesha amabhuthi ebusuku. Bathole kunomuntu ngongena inkinga nathi ngimlalise la ngimfake la esidini ngimthwalise nje amaqondo lapha esidini ngiphonisa iwashini phezulu kwakhe. Athi nangawe uyangibona ngekhaya sengihamba naye ngekhaya. Athi inhliziyo la indlela engihamba ngiyabalisa ngithukiwe inhliziyo yami ebhlungu ukuthi kanti mina lokhu kuyongilandela kuze kube nini.
Athi ngimuntu nangifika ekhaya-ke indiya lisho kahle ukuthi uzongithola mina sengifikile, uyongithola sengidala ngifikile, wena funa wenze sho ukuthi ngo-8 sowusekhaya. Vele athi ngibese endleleni kushaya bo-8 vele u-8 ngishayela sengingena egedini. Ngiyabuya bomzala asihambeni no-part 5 bomzala umcebo wakithi. Hhayi-ke usisi athi ngisihudule isidumbu, uyangibona vele nangifika ekhaya ngehle nangisaqeda ukuphaka, hayi bona ngu-anti kusondele yena-ke vele kube nguye umuntu ongiphakamisisa lesi sidumbu. Likhona nalikhihla lendiya. Hhayi sisihudule anti athi asibambe sisihudule, aze ngingasabuza indaba eziningi ukuthi anti wena sowufika kanjani la utshele ngibani ini. Sisihudule singene kurondo lo ugogo wayethi urondo kamkhulu, singene sisifake khona. Okay, lichamuke ikhehla lendiya lithi u-anti akasidedele ufuna ukusala nami sisale sobabili. Adede vele u-anti aphumile ngaphandle. Ngimbuze-ke mina sengiyabuza-ke manje senzani-ke manje la joke ukuthi kusale mina kuphuma u-anti. Indiya lithi uzobona sisi manje sengihenda over umqebo wakini, sengikunika iy'ntambo manje sekunguwe lo zoba alawula zonke lezi zinto. And ngiyakucela yonke into ezobe siyenza la wena akekho umuntu omtshelayo ngale nto, uyathula. Njengalokhu ugogo wayibamba ayishisa, nawe kuyokumele ukuthi uzibambe izishisa ntombazana, awutsheli umuntu yoqhubeka nalo mcebo. Ngakutshela ukuthi nangabe one mistake nje uphazama lo mqebo uyashabalala kanjalo, and akuyohlupheka wena kuphela, kuyohlupheka wonke umuntu la ekhaya. Hhayi bathi agqabe isidumbu, kaqala umsebenzi ikhehla bathi ligcabe ilesidumbu. Segqabe isidumbu uthi sengigqabe, nami ngimbuza ukuthi sekwenzakala nathi ngiyakushadisa lo umyeni wakho, sengikushadisa naye kubonakala ukuthi lo mlisa lo uyamthanda kakhulu ukudlula bonke abantu bohlangana nabo. Lo sesikushadisa naye-ke manje umlisa wakho. Uthi agcabe isidumbu angigqabe ashunqise izinto lapha endumbeni vele kushunqe. Athi mina ngicabanga ukuthi ugogo wayengashunqisi lutho la endlini. Ugogo bekuba nento bekayishunqisa but bekayishunqisa nje endlini yakhe kuphela eyedwa, bekangayishunqisi la ekhaya. Besasitshelwa nje ukuthi la into esiyishunqisayo. Ashunqisa. Athi ngiyakucela-ke ntombazana, sengiqedile mina wami umsebenzi, ngizophuma-ke manje, wena ngizokushiya khona la, namhla uzolala khona la. Usisathi imali, athi nje lapho besengenzela imali kwakugibela nje nalesa sidumbu emotweni. Mina nje ngangingasondeli eduze nesidumbu, sengenzela nje imali, yonke lento sengenziswa imali. Athi ubhuti kwemele uthathe ispontshi, athi bangilethele ispontshi vele sasilala ngogogo nangababhorekile lapha ngaphandle emthunzini. Bathi bangilethele ispontshi bathi uzolala khona ngapha namhlanje. Ngiyakucela-ke sisi mina ngisazophuma, into ezoqhamuka la ungalinge uhayize, lezi zinto ezila azifuni umsindo, into ezoqhamuka awuhayizi. Yo, athi ngithule ngithi namhla ngizoke ngibone. Athi sengenzela nje imali yonke, ngenzela imali, ngifuna kuyibona le mfihlo le ngakuthi yini ngoba naku sekuze kufa nabantu. Athi aphume angishiye nesidumbu, avala umnyango. Athi lapho bengikhathele ngingakalali phela vele ngiyezela nokuzela, ngowezela mara ubuthongo bala ukufika. Ngawozela nje nginobuthongo, ngidiniwe mara kwala ukuthi ngilale ngenxa yokuthi ngila kurondo. Uthi hayi khona ngihlaleke-ke bese ngiyalala espontshini kancane, nangilala ngive nje kukhala amakhabethe. Hayibo, uthi ngiphakamisa inhloko nangigogo uhleli esofeni, ugogo ugqokele impahla ezimnyama ante wayemgcokisa zona nangabe siyomngcwaba. Uthi ngimbuke ngithi hayibo musi ngugogo lo. Uthi ngilalisa inhloko ngithi ngiyazivala ngengubo. Ugogo athi hayi mntanami ungasabi, and ngiqele nje uvuke uhlale ngezinqa lapho, ungasabi usabambeleka ngoba isikhathi siyahamba. Uthi ngivuke ngihlale ngezinqa. Ugogo uthi adonse ilayi lokuqala, le khabethe belinamalayi ayi-2, adonse ilayi lokuqala. Ugogo nakalidonsa kuphuma isikhova, asibeke phezu kwakhe. Athi adonsele lesibili, nakadonsele lesibili kuphuma inyoka lengakanani. Athi inyoka lengaka ngangiqala kuyibona, nakayivula lela iziphumele lapha ekhabetheni ize phansi lapha yakimi ngasespontshini, ifike igoqa khona lapho ngasespontshini, ihlala ithule ithi du. Ebese athi ugogo-ke mntanami lesikhova lesi ingane yakho. Athi ingane yami kanjani? Athi angithi wena wamitha waphuphunyelwa sisi, lesi lesaphuma, lesi lesachitheka, ngiso sona lesi. Mntanami ngiyabonga, umcebo wami uwubambe kahle, unikela kahle umnikelo wakho, unikele kahle kakhulu, unikele kahle iminikelo phela leyo mbili. Lo umntwana wakho lo wawumkhuleli wena, then le nyoka sekunguyeke lo mnyeni wakho lo ubokushadiswa naye la. Sivele sanyamalala isidumbu phela, ngisasazi ukuthi siphi ngoba ngithe nangitsheka lapha iyabonakala sengasekho indoda phansi. Angeke ngisabuza ngitsho ukuthi mhlawumbe vele izinto zimthethe ziyomudla or kwenzakalani, angikwazi. Athi nguye umnyeni wakho lo esekushadise naye. Wena-ke sukusela namhlanje awusayophinde ube nendoda. Ungaze ube nendoda, indoda nendoda iyoshona usesenayo wena. Awusabe nendoda, umnyeni wakho nangu usesekushadisile naye. La ufuna indoda kuzoba nguyena lo uzoba khona la eceleni kwakho. Athi sisi angilali ugogo, athi ngicela uqhubeke ubambe njalo-ke sisi umqebo la ekhaya, ngiwo-ke lo mqebo lo ubonayo. Athi sisi ngisafuna ukubona ngisengakaboni la sekufa khona nabantu.
usisi athi hhayi ngiqhubeke-ke nempilo, uthi ngelinye ilanga ngihambe ngithi ngiyolala, ngiyongena endlini yami ngiyolala, athi ngimthola uBhululu engakanani embhedeni, uBhululu sengilindile. uBhululu-ke yena bekakhona nokutshintsha abe ngile ndoda yona le beyifile. Bekumele nangabe izotshintsha ngifuna ukuthi abe ngile ndoda, bekakhona-ke indiya lekhe ehlala endiya kungitshintshela yona uBhululu, abe ngilo myeni wami lo engathi ngilele naye wase washona. Ngangithola uBhululu engakanani embhedeni, washintsha nangigibele embhedeni, wase uba phela ngile ndoda leya. Hhayi uthi ngichubeke ngilale konke lokhu bese ngikwenziselwa imali, bese ngikwenzela imali. Ngifuna imali mina, ngifuna imali. Bangitshela kahle ukuthi once ngenza iphutha umqebo uyashabalala, ngeke ngikhona ukuyobukana nenhlupheko ekubeni bengiphila kamnandi ngale ndlela le. Uthi konke lokhu ngenzela imali. Nangigibele embhedeni uBhululu ashintsha abe yindoda le yona le ayishonile, hhayi silale. Okay, ngelinye ilanga-ke kumele-ke sengiphinde ngibuyele ngale ndlini yomqebo, ngihambe-ke ngiyokwenza okunye engangitshelwe kona. Ngihambe la ngifika ngale ngilayita ugezi, nangikhanyisa ugezi kube nanto ethi ngivule ekhabetheni, ngithi mina ashe ngivule lami lapha ngoba vele lapha phela kwaphuma inyoka. Athi hhayi kuchamuke lesikhova, ngivule leliwane kuvele lesikhova, sivele siyihlalele esofeni, sithulile nje bandla, si-cute njani, silungile, usibona nje sinhle, asinayinkinga. Uthi okay, ngifike ngishunqise lezi zinto kwakuthiwa ngizoyishunqisa ngoba ngangitshelwa ukuthi ngishunqise-ke laba ngibadlisa kanjani. Ngishunqise nangiceda ukushunqisa ngiphele le princess okunye nje kwakuyiphuza kusagazana vele, ngangimthelele eglazini aphuze, ngimthelele ngimnike nenyama ehlaza idleke le princess. Ngithole lokunye-ke lokusadayari. Le dayari-ke ngayivula, nangiyivula ibhaliwe ukuthi umqebo wokuqala wakithi. Ngiyabuya guys no part 6. Liyaqhubeka udaba. Bontase part 6. Uthi ugele ngiqhubeke ngifunde idayari. Hhayi ngifunde idayari ikhuluma ngodaba lukamkhulu. Ngiyakhumbula ekuqaleni ngithe ngathi mina uRondo satshelwa ukuthi ungakamkhulu. Kepha besithi ugogo nasimbuza ngomkhulu avela kwati athi uqela ukuthi singambuzi ngomkhulu. Uyaqela nje ukuthi singakhulumi ngomkhulu. Lapha-ke bese kubhaliwe ukuthi umkhulu unyamalele kanjani. Okay fine, kubhaliwe-ke lapha. Sesiyathola ukuthi umkhulu wayefuna ukuthatha unkosikazi wesibili. Ugogo wathola ukuthi umkhulu sekanomntwana ngaphandle ende lo mntwana umfana. Ugogo yena-ke ngalezo y'nkathi bekasengakabi naye umntwana, bekasengakazali kahle kahle. Umkhulu wamithisa ngaphandle. Umkhulu wasekefuna-ke ukwenza lo mama umntwana, unkosikazi wesibili. Wabuya wazokhuluma nogogo, wamtshela ugogo ukuthi nginomntwana ngaphandle ende lo mama lo ngiyamthanda, ngifuna ukumenza unkosikazi wesibili. Ugogo athi awukwazi ukungihlaza kanje, ngicela ukuthi uyekele lento yakho, uyekele le ndaba yakho. Umkhulu-ke vele bekaqina amtshela kahle athi mina ngiyakufuna vele lokhu engikufunayo ende kuzokwenzeka ngizokwenza. Uthanda ungathandi lo nkosikazi lo ngizomthatha ungizalele indlalifa. Ugogo bekungamphathi-ke neze konke lokho kahle, vele kwakungamphathi kahle ngoba bebazama ngalezo y'nkathi ukuba nomntwana, kepha bebahluleka ukuthi babe naye until umkhulu aze amthole ngaphandle umntwana. Ugogo waqina aba nomntwana sekakhulile, sekamdala ende nakhona wathola amantombazane. Okay fine, waqhubeka ugogo wahamba sekaya endiyeni kula wathola khona leli ndiya. Waye endiyeni wamchazela isitori sakhe ukuthi ayimjabulisi lento eyenziwa ngumkhulu, kuyini la bangayenza mhlawumbe ukuqeda ukuthi umkhulu angasakhulumi ngale ndaba yakhe le. Indiya lamtshela ukuthi muse asimsuse, asimhambise one time ngoba akukho okunye nokunye sizokwenza, ngeke ngize ngibulale lo mama mina nomntwana. Asivele sihambise le ndoda yakho, khona nizomluza nobabili nalo mama. Ugogo yena wayenesibindi, kwakumuntu lebekafuna nomqebo ngaleso sikhathi, umuntu ofuna ukuba ney'mali. Wasala wathwala ngayo umkhulu. Okay, umkhulu wanyamalala kanjalo-ke, bathi wanyamalala vele umkhulu till nanamhla abamazi ukuthi wanyamalala wafa ithuna lakhe likuphi ngoba bamfaka idukaneza. Athi ufuna ukuzwisa lo mfazi loya ubuhlungu nalo mntwana. Wasala kanjalo kumfazi nomntwana. Ugogo wathwala ngomkhulu, bamthwalisa ngomkhulu, bathi bamnikeza omunye umuthi awugqobisa la ngaphansi. Umkhulu la khona ubeka khona ukutshintsha beyinyoka, abuya khona ukuzolala nogogo kanjalo, lokuthi bekuqhamuka le nyoka, ugogo angaqobisa lo muthi kuqhamuka le nyoka, sekunguye umkhulu kanjalo. Okay fine, ngale ndlela bese kazijabulisa ngayo nomkhulu, but umkhulu sekayinyoka, ambeke ngale kuRondo wakhe njengoba bekathi uRondo wakamkhulu. Okay fine, ngiqhubeke ngifunde. Ugogo-ke njengoba ngithi mina ugogo wathwala ngabazali bami, abazali bami bangene engozini yemoto. Abazali bami phela mina ubaba nguye lo mntwana kamkhulu.
Nguye-ke ubaba wami wase wathatha omunye waba nomfazi. Lo mfazi-ke bekungumamami. Lo mfana wakamkhulu wathatha umfazi, lo mfazi wazala mina. Bathi-ke watshelwa-ke indiya latshela ugogo lathi asithole ngalo mntwana mse sizokhona ukukhulisa umqebo, sithwale ngalo mntwana walo bhuti. Bathi wala lo gogo wathi umntwana ngeke size sithwale ngaye, asibulale yena lo mntwana wakamkhulu. Ile sikhathi sebabulala lo mfana phela wakamkhulu lo mntwanakhe. Ugogo athi ngizothwala ngaye mina lo mfana nalo mfazi wakhe. Angithi khumbula phela lo mfana kazalwa ngugogo, uzalwa ngulomunye umfazi nedwa ukuthi umntwana kamkhulu. Athi lo mzukulu wena ngicela nimyekela so ngizothwala ngobaba wakhe. Okay fine, abafake engozini yemoto, amenzela indiya ngale ndlela elamenzela ngayo, bangena engozini yemoto lo mfana nalo mfazi. Bashona kanjalo, uthi sisi-ke bashona kanjalo-ke mina abazali bami. That's why namhlanje nibona ugogo bekangithanda kangaka, yonke into uqalisa mina phambili. Nalesikhathi sekashona wangitshela ukuthi lezi zinto kufuna zisale zinakekelwa ngimi, ngoba laba abazali bami laba waqhubeka ngisho wathwala ngabo, aqhubekisa umcebo ukuthi ukhulu ungafi. Okay fine, usisi athi ngiqhubeke nempilo, impilo mina-ke kimi seyinzima. Njengoba bangitshela ukuthi akusamele ngibe nomuntu, uthi ngazama ngathi ngifuna ukuyibona lento ukuthi izokwenzeka yini. Ngamthola umuntu, ngathi nangihlangana naye washona. Ngamthola wesi-2 washona, ngathi nangithola wesi-3 washona. Ngazitshela ukuthi vele asengigive up, ngiyekele ngoba ngizoloko abantu bashonela la kimi nginamathunzi amnyama, sengigqole yonke lento, abantu bahlangana nami bayafa, and sebazonothisa nabantu abaningi ukuthi wena wonke amadoda athandana nalo sisi ayafa. Uthi ngagqina lapho ukuba nomuntu, vele ngadecide ukuthi sengizoyihlalela ngingedwa. Indoda yami vele sekumele ngiyitshele ukuthi ngile bangishadisa nayo le nyoka, nangifuna indoda mina sekumele njalo nje ngitshele le ndiya ukuthi alibuyise indoda, phela mina sengifuna indoda ngoba bese kungilo phela bese licontrola yonke into. Uthi okay, after lapho vele sekushone 3 abantu ngaqhubeka ngazihlalela, but ngabuyela endiyeni ngamtshela ukuthi mina sengikhathele yonke lento yokufidana nenyoka, sengikhathele lento yokufidana nalesikhova. Asekatshintshe lo kanje lo mqebo, asekashintshe lesithwalo, sengifuna mhlawumbe isithwalo mina sesigubhu. Wathi lokho kulungile, uzokhona futhi ukungenzela ngoba lento vele seyishiye ezandleni zami, icontrolwa ngimi, ilawulwa ngimi. Uzokuvala konke lokho kweyinyoka nani nalokwesikhova, uza kunikela isigubhu. Uvele wangenzela, wangibiza, wazongitshela umthetho wakhona walesigubhu. Waphinde wangitshela ukuthi lesigubhu la ngiyosibeka khona kufuna ngenze sure ukuthi akekho umuntu ongenayo. Akekho umuntu ongenayo kule ndlu leyo la ngifike ngisibeke khona, ngila ngizofika ngisikhulumise khona mina ngisitshele ukuthi ngifuna ini manje, ngifuna imali engakanani. And then wangitshela nalesigubhu ukuthi sona ngenza kanjani ukuze sokhona ukuthi sengifakele imali. Besingasinzima-ke lesithwalo leso-ke lesi sokuthi njalo kufuna kufa abantu bengivala lokho. Ngamtshela ngathi angisafuni lento ukuthi kuzofa abantu, mina ngifuni lento ukuthi kuzofa abantu. Ngifuna into nje ukuthi ngizothwala ngayo just kuzokhona ukuthi kuqhubeke lo mqebo, ngoba ngiyazi ukuthi umqebo ungafa, ngeke kuhlupheke mina kuphela, sesihlupheka sibaningi la emndenini wethu. Wanginikela ukuthi usisi wanginikela-ke lesigubhu-ke bengisikhulumisa ngisifaka lapha eodrobheni, mina lesigubhu sami ngisikhulumisa ngisifaka lapha eodrobheni. Umqebo waqhubeka kanjalo, ungaba nephisi kanjalo, kwaba ngqono nami la kimi ngakhona ukuphila, but vele kubeni nomuntu bengingasabi nomuntu. Waphela nje phela njalo-ke indaba yomqebo wakithi bontasi iphele ngokuthi usisi bese kanesigubhu bekasikhulumisa lapha odrobheni. Akakasho ukuthi bangitshelile ukuthi ngisenzela ini lesigubhu, but kimi azange kasho usisi ukuthi yini le ayenzayo ukuze sifake imali, but yena uyasho ukuthi imali besiyifaka kahle futhi ngendlela eright. Umqebo waqhubeka kanjalo, azange aphinda ahlupheka indabeni zokuthi abantu bayafa, uhlangana neyinyoka, ufidana neyikhova nani. Just yena bekafika avula isigubhu asikhulumise. Angimazi ukuthi lapha esigubhini bekasifida ngani, afaka ini, umqebo uqhubeke kanjalo. Ngilasiphathi lebo ntombo. Ngiyabonga bomzali ukulalela, bye.